keperluan sahur berbuka. Bengkel motor sepi. Ya Pak, aja lah Pak, lewat Pak. Misi. Wih, tumben ada angkot, biasanya nggak ada angkot di sini. Angkot di sini udah hampir punah guys. Banyak orang pakai Grab, pakai ojol. Jadi sepi peminat naik angkot. Lampu merah skip ujung. Pak, kayak biasa pengendara Hasan Robos